Ubak met ba lingdo MLA ke Mairang bat Presiden ke United Democratic Party ulapan pau ke jing sokhia halor ke jing jia kawang mau ya ke Office Deputy Commissioner Eastern West Khasiels District bat thangru igi kali sorkar tang na kadau ke jing bom hun ki nong kersan ki bom hun ya ke result election MLA balapan benaha ke artarik bulber arjat pulai na Mairang constituency habakran sikilat pathai khubor halor ke ni ke jing jia ubak met ba ulaong bakal long ke basngusi bat nang ban ong ai la ke de ke jing jia ke badon ne ke bom don jing pensiat na ki weipat kalau ke bahas ngumsi hadu kata alor kata berjinjia ke pemenin bang amsim poi perkat bahkan poi hadu kata berjinjia janmit adi hakapol bengedon hapo ke counting hall hadu bengimi na counting hall baru kalau ke suka sign ke bed ke biang pat mi sanya beli hapo ke jingpenya jong returning officer jong ke Mairang konstitusi bat na yu iba ki baro ki hakmat kalong ke jing penyai ke ba baik ba ke barenti ka ba donru ha hakmat jong ka dau general observer bu wan pot jong ka election commission ni ti ndai nga syu so poden ramit nda mangalaki silong ba ka don ke jing tangkali ke jing penjot ya ki kali ke bon ke kawang mau ke office DC bat kunta ke jing bom hun halor ke jing ya ke ege result ke bami te kuman su ono ke jing kun te ke jing tak ke jing tam jong nunu candidate ya nunu baar kala banong ta iwe kala banong tengteng da ka basu kenting pisaru kumaja ke MDC election ajuai ta kala banong ar agar ketika mementari dan lahiru ladang bakla antara dan nyo dan ke shipo dan ke bakatsan punta tata dengan trai ladang ibu ke jengkli kata kalau ke bakla dak ba ngilik kau mau man ki property bangilik kau penjat man ki kali office but saya suruh bakira kali jong ki media ru menen ki bang sak penjat ha katu ke jingnya kau mau ke jingnya pelum kulmal ko merah Pak dan tadi kita pensoi kini posuduk kejingyam. Ngam nang man ong hadu kanu kanong kumta. Si kajing kluj dan kajing bom lak pediang ya ka ke balarai. Dan dia suka ban ong ni bahadin balalit biang adin bangarung alami barok ngelemi ibu kandidat jong nak yang ke kongres ulalit ula pensai ru ba iki barok kiong kiai bayi nanti. Dan dia balipat kadang don biang isu pada kajing kurmar kata kalong kajing kali. Nampak judang kum hapok Mairang konstitusi bukum kini kijing jagen jah menu bat minum kumin kijing jah dan rei kamdei ba menu bagi isu le bor dan isu yang manipulate ya ka result kalau hakmat hakabala don lukat daki counting agent ru jong ki political party ki barok ki parti ki simta haka election iban long ki sakhi lada don kanu kunu juduna ba ka jimbakla nakaleng election balaro kum kita jiduna lani ki jimbakla kidi ban kedo hangto kalong ke ba sungsi ba nimla ban penyang ko kidi